Ira ama ira ina batalifusa ni omasie badeju aya ita Yesu Keriso. Uoba ita badeju ita Yesu Keriso. Shalom. Ira ama ba ira ina batalifusa fefu ta anas basahagel minotarugi bajima ande luo minggu bulugeu majuwe minggu palma. Ira ama ba ira talifusa fefu ni masih haya da minggu palma. Molo liturgi gereja Katolik, luo minggu bulugeu atau minggu palma, ya ada luo minggu wangu wasaini, wanurutedo wa makau jo aya ya ita Yesu Keriso, sinolo walangi. Bagina te luo minggu palma atau minggu bulugeu, te o wasaini mangawuli, fa atuhare Yesu Keriso sino mei bambanua Yerusalema, si faufanune, Hosana ono Davido, faula fejawa balafarinari bulugeu ni ohera. Fanguwasani da egoi, te senda baka badaromalilo walangi, me inete ni hasato, la tema we aso Yesu Keriso, bamba nua Yerusalema, si fau fanema bulugeu palma, si fau fanune, Hosana ono Davido. Hijo soturia somu sotedo sito ole tago fa Injil ayada Injil Matayo, Injil Mareko, Injil Luka, Injil Yohane. La bakai heda wa ato sibai niha somu sotedo. Babo tema lo walangi Yesu Keriso bambanua Yerusalema ya ia rajo solohe fa atule. Berada ira ama ira ina batalifu sefefu gereja ibe ikhda wa aboto badede wa minggu palma ya yada babo tema Yesu Keriso solohe fa atulu fefu da labe ifamai dombulugeu palma bahiza so versi je otarai fa Injil so ama khaitam bulugeu ni fake ni hasato. Baka ba Injil Matayo fajadula sara ayat 8 babo tema Yesu Keriso ni hasato labe nuha banda hageu bahija baka ba Injil Mareko faja felejara ayat 8 ia bakai ni heda wani hasato mangoguna nuha banda hageu ni halo moroi bakabu. Ba Injil Luka faja felejiwa ayat 34 wani hasato hasambale labe enuhara balala me itere Yesu banua Yerusalema. Bahijai ba Injil Yohane la sura wani hasato la oguna bulugeu bawa fandage lo walangi Yesu si faufanune Hosana ono Davido. Bate fahobu baka badejo aya ya ita. Ira ama ira ina batalifu sefefu. Hadia habuluge palma sito ole ta oguna Moroi baji fa Injil da ta ila wani go eda ya iada ni sura Injil Yohane. Elohania gereja la fatune heda wa baka ba minggu palma ta oguna buluge palma. Si fau fanune bawe tema we aso Yesu Keriso solohe fa atule. Bahija hewi sagei nal hade buluge palma hadia tola ta oguna buluge tanebe simana ni ombaka baka ba Injil Matayo Mareko ba Injil Luka ya ita tola mengguna bulugeu palma simane bulu nohi ba bulugeu tane beenia. Bahijai si fefana sibai ta ila wa bulugeu ni oguna eda ande tanda waya ita mamondrage fa atuhare lo walangi Yesu Keriso solohe fa atule. Berda ira ama ira ina batalifu sefefu ya lemala ya ita fefu solohe fa atule baha baba arida seroma Amin.